Mu nak ikut liberal, nak ikut orang sesat. Okey, dalam Quran ada ke tak? Ada. Dok mana orang liberal kata tak ada? Kerana tugas mereka itu mendatangkan kesangsian dalam hati umat Islam. Tugas mereka nak menyesatkan umat Islam. Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai nabi, kata Allah, hendaklah kau perintahkan, kau wajibkan akan isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan muslimat seluruh alam ini supaya mereka memakai jilbab-jilbab ke atas kepala mereka, tudung sampai ke bawah dada-dada mereka. Nah, yang ini di atas pakaian lah, bawah ada baju dah, di atas kepala hendaklah mereka meletak jalabib. Jalabib jamak bagi jilbab, tudung-tudung yang daripada atas kepala labuh sampai ke bawah dada-dada mereka. Nah, yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali, terbeza daripada perempuan-perempuan kafir dan hamba-hamba orang dan perempuan-perempuan jahiliah. Nah, dan mereka tidak lagi diganggu setelah mereka memakai pakaian yang labuh yang tidak menampak lagi batang tubuh mereka itu. Jelas lagi, ada tak dalam Quran? Tu ayat Quran ke komik Raja Rimba? Nampak? Kulli azwajika ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul, perintahkanlah, li azwajika, bagi semua isterimu, nampak, wa banatika, semua puteri-puterimu, wa nisa'il mu'minin, sekalian perempuan-perempuan yang beriman. Apa Tuhan suruh? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka meletakkan jilbab yang labuh daripada kepala lebih daripada dada-dada mereka itu. Suruh tutup aurat lah tu. Ada. Jadi jelas mereka ini adalah pembohong, pendusta. Al-kadzibu yajiru ilan nar. Pendusta tempat dia neraka. Iyyakum wal kadziba, hati-hati, takutlah, jaga-jagalah daripada pendustaan, lebih-lebih lagi zaman kita ini. Nampak?